Kejing keren Jepang kerukom berkejaka berat nyut henong bak selong ke dikemat ke baom palak setia banyo ikalat kelinti ke babiang man penstingi kerukom berat nyut hamarten. Nakapor sekapor kibor badai pej bagi riupai bak kejumi syakmat ban keren halor kejing ki bami nak ni kejaka bad ajeng mudru kumnu bentik lakam ya kan ni kenyut hendrai hadu menta om palak setia ban penur longi kejing tengu ki babun. Lesi kan long pat ke nuksan na benta jong ki babun teli kiwe pat kisnong bahakan ni kesengi kita khnai terik unai weng arjar pulai kisnong maulai moro kelap yang ningkong bantemu penterikam ya ke resource recovery center lani ke jinglum nyut ke baon penya pia ikinyut ki balak ban pen kelas bo pat kinyut ki balak ban pen thmai lani ban recycle. Kisnong maulai moro kelayo ban pli mau nong rem joka RRC menta kesengi ke khnai tering hakjing don lang UCM ke KHDC ba penia sing sim UMDC ke thain ba tibor pathau ucheman ke Meghalaya Pollution Control Board ba W kharkrang kinong sensar snong kintup ki senglong kemi nalor kiwe ucheman jong ke Meghalaya State Pollution Control Board ba W kharkrang hakani kesengi uloong baki babun ki snong baki dong hasor shlong ki sngo sarong baki khoi ki suba baki breu hayeng ki le khoi ba ila ka yeng lejong hendri nyar nam deng jongi ki batip shei unyut ubangi penmi ulej bagi kloi tangman pen khoi ki jaka lejong bad amdan jikit khia ka nyut ka badan shabar tang bala khoi ka kerpong yeng la de kalabyang kidon gidong ki ba su sarong hoi ka dong jungi ka khoi hendri kina pit breu unyut pre ana ka dong breu pui sei pre kalau gi segmen ngatrai kina sekolah ni vi la yo so ha ka khana spanga molnong yong riga is supposed to be the cleanest village, a model village. And they ngandai thu e phi bre unyut bre bomi dang thu bre ki pen ki bre sei ngatrai katu ka burom ki yo bari ka snong bo khoi tam kan chuja no. Te bun sin ni karukom long jongi hi ni strat ba mu stop imyo bononga ka khoi. Ke yeng le jongi pen khoi ve bre unyut bre tu sa khapring berkhat. Kemoro kelarai ke kubor sekiwi ke jaka sor silong bakari kasi hibro kawai bikin long ibla kloi ban pediang ke jingkela nak benda ke jingbaha jong ke snong katau berupai ba hibro. Laban kedo badangshan ke KHDC kelapan bena bakan sei ke jaka bernyut lani ke RRC hakeling ke jaka bagi district jong ke jela ki bahap hapo ke jong kemi jong council bena jing hikai ki pajba kumnu ban thie yunyut ban pen kelas pa yunyut. Kani ke hadian ba council kelayo ke jingmenjor nulat ke jela ya ke Solid Waste Management Act. Hakan isngi lepli yoni monong rem haringkat ke food festival kam variety sale na benta ginong song snong kani kathain.